Hej, jesmo li radili šta o svemiru? Ili možda kako mi pokušavamo da ga posmatramo? Možda nismo, ali evo prilike. Dobrodošli u još jednu epizodu skrivenih stvarnosti. I otkrivamo tajne svemira koje su skrivene iza zvijezda. Danas ćemo razgovarati o nečemu što je možda najskuplji dvogled koje je čovječanstvo ikada napravilo. Da, govorit ćemo o James Webb teleskopu. James Webb teleskop ili JWST, kako ga ovi Ameri nazivaju, nije samo običan teleskop. To je najmoćniji svemirski teleskop ikada izgrađen. Zamislite to ovako, ako bi Hubble teleskop bio vaš mobilni telefon, onda bi James Webb bio kao najnoviji super računar ili kvantni računar. To je ogroman iskorak u tehnologiji od slanja našeg Hubble teleskopa. Ali zašto je to važno? Pa JWST će nam omogućiti da vidimo dalje u svemir nego ikada prije. To znači da ćemo moći da vidimo zvijezde i galaksije koje se formirale samo nekoliko stotina miliona godina nakon velikog praska ili Big Banga. To je kao da putujemo nazad kroz vrijeme, gledajući svemir kako se razvija, pa da, skoro kao mašina za vraćanje u prošlost. I još bolje, stvarno je. I ne samo to, već će James Webb također tražiti tragove života i na egzoplanetama, to jeste planetama koje kruže oko drugih zvijezda. Možda ćemo čak pronaći dokaze da nismo sami u svemiru. Šta vi mislite? Ali prije nego što se previše uzbudimo, treba da napomenemo da je James Webb teleskop bio jedan ogroman poduhvat čovječanstva. Trebalo je više od 20 godina da se izgradi i koštao je preko 10 milijardi dolara. To je kao da kupujete najskuplji par objektiva samo da bi ih zatim poslali na najduže putovanje ikada kroz svemir. Dakle, pridružite nam se dok otkrivamo tajne James Webb teleskopa, najnovijeg i najmoćnijeg alata u našem arsenalu za istraživanje svemira. Obećavamo da će ovo biti uzbudljivo putovanje. Prvo, par informacija, jer ne želim da vas ostavim u tami. James Webb teleskop, JWST i Hubble Space teleskop su oba svemirska teleskopa, ali se značajno razlikuju po svojim sposobnostima. A evo i par ključnih razlika između JWST-a i Hubble teleskopa. Prva razlika je u spektru. JWST uglavnom posmatra svemir u infracrvenom spektru, dok Hubble uglavnom proučava svemir na optičkim i ultraljupčastim talasnim dužinama. Ovo omogućava Webb teleskopu da vidi dalje u svemir i da otkrije objekte koji su previše crveni ili redshifted objekti, kako nazivaju Ameri, za Hubble, kojem je nemoguće da ih detektuje. Ogledalo JWST-a je gotovo 3 puta veće od Hubble-ovog. Primarno ogledalo teleskopa ima prečnik od 6,5 metara. Ova veća površina za skupljanje svjetlosti omogućava teleskopu da vidi dalje u svemir i da otkrije objekte koji su previše slabi za Hubble da ih detektuje. Dok se Hubble nalazi u bliskoj orbiti oko Zemlje, JWST će biti oko 1,5 milion kilometara daleko na drugoj Lagrangeovoj tačci, L2. Ova pozicija omogućava JWST-u da ostane u sjenci Zemlje, što mu omogućuje da bolje detektuje slabe infracrvene signale. Teleskop je dizajniran da nadmaši Hubble u pogledu otkrića i to će definitivno raditi. Sa svojim većim ogledalom i boljim infracrvenim detektorima, JWST će biti u stanju da vidi ranije faze formiranja galaksija, koje su previše udaljene i crvene za Hubble da ih detektuje. Kao što je svima jasno, Webb teleskop nije izgrađen preko noći. Zapravo, trebalo je više od 20 godina da postane operativan. To je duže nego što su neki od nas živi. Ali, kao što kažu, dobre stvari dolaze onima koji čekaju. Teleskop je nazvan po James E. Webbu, administratoru NASA od 1961. godine do 1968. godine. Webb nije bio fizičar ili astronom,
bio je advokat i političar. Ali bio je ključan u vođenju NASA kroz rane godine svemirske trke. I političkim djelovanjem je štitio NASA u ranim fazama njihovog razvijanja, kao danas najpoznatije svemirske agencije na svijetu. Izgradnja teleskopa bila je ogroman poduhvat za sve uključene, a posebno inženjere. Ogledalo samog teleskopa je veliko kao teniski teren, zamislite. A zlatni sloj, da, zlatni, na ogledalima, on je debljine samo oko nekoliko stotina atoma. Zlato je izabrano jer odlično reflektuje infracrvenu svjetlost, koja je primarna talasna dužina svjetlosti koju ovaj teleskop posmatra. Tako da su ga nanijeli na ogledalo. To je kao da pravite tortu veličine tenskog terena sa glazurom debljine ljudske kose, pa i manje. Čisto poređenja malo. A i ne znam što stalno poredim s nekim kulinarskim fazovima, ali ajde. Kao što znamo, svemir nije baš prijateljski nastrojeno mjesto. Teleskop je morao biti dizajniran da izdrži ekstremne temperature i mikrometeorite koji bi ga mogli oštetiti i kosmičko zračenje i dalje. Kao sat koji može da radi na dnu okeana, a i na vrhu Mount Everesta. I konačno, lansiranje teleskopa je baš priča za sebe. JWST je lansiran na Ariane 5 raketi, jednoj od najpouzdanijih raketa na svijetu. Ali čak i sa svom tom tehnologijom, lansiranje je uvijek bilo rizično. Kao što kažu u NASA, svemir je težak. Da. Teleskop je lansiran 25. decembra 2021. godine. Nakon lansiranja, teleskop putuje oko 30 dana do drugog Lagrangeovog punkta L2. Jedan od prvih koraka je odmotavanje sunčevog štita teleskopa, koji jednostavno mora biti zaštićen. A to je petoslojna dijamantska struktura veličine tenskog terena. To smo već pomenuli, jel da? Nema veze, ali to se sada sve izvodi u svemiru. Zatim se razvija primarno ogledalo teleskopa, koje ima saće oblikovan uzorak od 18 heksagonalnih zlatom obloženih segmenata ogledala, koje zajedno u prečniku imaju 6,5 metara. Inženjeri i naučnici pažljivo aktiviraju i potvrđuju svaki instrument da radi ispravno, prije nego što se dostavi prva, ali još uvijek neusklađena slika zvjezdanog polja. I to se dešava otprilike 2 mjeseca nakon lansiranja. Sada dolazimo do dosadnog dijela i u čak dosadnoj priči mnogima, ali nama nije, nama je iskreno zapanjujuća. Nakon što su se 18 raspršenih tačaka zvjezdane svjetlosti pomjerile u Webbov potpisani heksagonalni oblik, tim je usavršio sliku svakog segmenta ogledala, pravijeći manja prilagođavanja, dok je istovremeno mijenjao poravnanje Webbovog sekundarnog ogledala. Ovaj proces, poznat kao segmentno poravnanje, bio je ključan korak prije preklapanja svjetlosti sa svih ogledala, kako bi mogli da rade zajedno. Pazite, ovo se sve radi sa Zemlje, dok je teleskop negdje gore u svemiru. Zamislite samo koliko je teško poravnanje pomoću nekih, da kažem, džojstika na Zemlji, a radi se o milimetrima na terenu. I svi moraju biti perfektno poravnati, kako bi teleskop mogao da daje nama jasnu sliku. U 4. mjesecu nakon lansiranja, Webb završava svoju prvu orbitu, oko L2, i pravi prvu sređenu sliku. Ovo pokazuje da su ogledala poravnata. Nakon 6 mjeseci Webb počinje svoju naučnu misiju i počinje da sprovodi rutinski naučne operacije. James Webb teleskop je pravo tehnološko čudo. Mnogi ga nazivaju i čudom 21. stoljeća. Pa zato sam i uzeo da obradim epizodu kako bi i vas upoznao. Šta je to gore napravljeno ljudskom rukom? A slika tako moćne slike stranih galaksija. Trebamo to svi barem da poznajemo, jel? Ali šta JWST može da vidi sa tim ogromnim ogledalom, da tako kažem? Pa može da vidi objekte 100 puta manje svijetle od onih koje Hubble Space teleskop može da snimi.
To je kao da gledate kroz vrhunski mikroskop, a ujedno i teleskop u isto vrijeme. Webb također koristi niz sofisticiranih instrumenata za proučavanje svemira. Ovi instrumenti mu omogućavaju da vidi u infracrvenom spektru, što je ključno za gledanje daleko u svemir. To je isto kao da imate super moć da vidite kroz samu maglu svemira. Pa hajde da malo i nabrojimo šta je to on do sada sve vidio. I mene to zanima. Iako je James Webb teleskop relativno nov u svemiru, već je napravio neka značajna otkrića. Na primjer, već je poslao neke nevjerovatne slike dalekih galaksija, omogućavajući nam da vidimo svemir kao nikada ranije. Jedno od najznačajnijih otkrića koje je JWST napravio je otkriće tragova vode na egzoplaneti po imenu K2-18b. Ova egzoplaneta je 2 puta veća od Zemlje i nalazi se u takozvanoj zoni nastanjivosti, što znači da je na pravoj udaljenosti od svoje zvijezde, to jest Sunca, o tome smo pričali već u ranijim epizodama, da bi mogla da ima tečnu vodu na površini. Ovo otkriće je važno jer je to prvi put da smo otkrili vodu na planeti koja nije naš solarni sistem. I to je fantastično, možda se negdje možemo i preseliti. I to nam daje nadu da bismo jednog dana mogli da otkrijemo život izvan našeg solarnog sistema. Ali to nije sve. JWST je također pomogao astronomima da bolje razumiju formiranje zvijezda. Pomoću svojih moćnih instrumenata, teleskop je bio u stanju da vidi duboko u maglice gdje se zvijezde rađaju, otkrivajući detalje koji su posebno bili skriveni. I to će pomoći našim astrofizičarima da dalje i dublje se bave nastancima zvijezda. Otkrio je složene organske molekule u jednoj od najstarijih galaksija koje su ikada viđene. Ovo otkriće nam daje uvid u hemijski sastav ranih galaksija i može nam pomoći da bolje razumijemo kako se život mogao formirati u svemiru. Ova i druga otkrića su samo početak onoga što JWST može da uradi. Sa svakim novim danom, i to vjerujte mi, baš svakim, on nastavlja da otkriva nove tajne svemira, pomažući nam bolje da razumijemo ovo naše mjesto u njemu. Šta želim još da vam kažem za kraj? Skoro sam bio zaboravio na to. Mnogi bi se možda pitali kako slike iz svemira dospiju na našu planetu, jel da? Pa nije valjda da koriste neki Wi-Fi, šta ja znam, sistem. James Webb teleskop koristi visokodobitnu antenu za K-band downlink, a srednjedobitnu antenu za S-band uplink i downlink. Kada su obje antene direktno usmjerene na jednu od DSN lokacija za kontakt koja se nalazi na Zemlji, kontakt se može ostvariti. Većina kontaktnih perioda sa Webbom traje od 2 do 6 sati. Ovo zamislite samo kad bi stisli tipku na tastaturi, a potrebno je 6 sati da računar reaguje. Komunikacija sa teleskopom na ovoj udaljenosti je daleko od nezapamćene. Uspjeli smo mi da pošaljemo i primimo velike količine podataka sa mnogo većih udaljenosti. Kompleksi DSN-a koriste antene od 34 metara za komunikaciju sa Webbom, sa antenama od 70 metara kao rezervama. DSN podržava različite radiofrekvencijske alokacije, poput S-benda i K-benda, to smo već spomenuli. S-band ima nižu propusnost koja se koristi za slanje komandi svemirskom brodu, pokretanje reprodukcije snimača, za primanje inženjerske telemetrije za praćenje zdravlja i sigurnosti samog uređaja. Ali ono što je možda i najvažnije, James WST nas podsjeća na to koliko smo mi zapravo mali u ovom ogromnom svemiru. Iako možemo da izgradimo teleskope koji mogu da vide do kraja svemira, još uvijek smo samo beznačajna mala tačkica u ovom beskrajnom svemiru. Ok, meni nije beznačajna tačkica, ali kao metafora. A da ne mislite da je on baš tako dosadan, evo jedne slike gdje je James Webb uslikao prvi selfie iz svemira. I to je ta ljepota nauke. Uvijek ima se još nešto za naučiti, još nešto za otkriti.
I dok nastavljamo da istražujemo svemir, možemo samo da se divimo njegovoj veličini i ljepoti. A vama hvala što ste se pridružili nama na ovom putovanju kroz svemir. Nadamo se da ste uživali i da ste nešto naučili. Pa molim vas, lajkajte, šerujte i subscribeajte se odnosno preplatite se na ovaj kanal, a vidimo se već u sljedećoj epizodi Skrivenih stvarnosti. Pozdrav!